Assalamu alaikum hurmatly jamaat. 5 boş gisar koylar satışa çıktı. Bardığı teң жаш. Bardığı teң özümün koylarımın. Mına ушул koy 3 tutudu. Birinci tutugan kozusu 90 mingge satılgan. Andan keyin 2 жолу egiz koydan tuğdu. Egiz kozdan kozlары 30 mingden satıldı. Berki turgan mına ol turgan aldıda turgan koydağı 3 жолу tuğdu. 2 жолу egiz tuğdu kozlары жақшы. Mına birinci жолу tuğdu. Egiz kozu tuğdu ушул. 2 тиштен 4 тишке өттү. Артында турган жалтырак койда 1 туğdu. 2 тиштен 4 тишке өттү. Алган кисар аралашкан кой. Мына ушул койдагы арашандап келген экинчи жолу туут болду быйыл. Эгиз туğdu тоже. Козлары жакшы сатылды. Мынакей бардыгы энчилик таза койлор. Ал эми кайсы кочкордон быйыл качты видеого кошуп коебуз. Koylar жақсы koylar тугандар. Жаштарын айттым ошондо 2-3 туган, 2 бирден туган, бирөө но четки 2-ни туган кой болуп калат тугандар. Балары 40 миңден. Кеми жок 40 миңден тугандар. Кимге жакшы koylar керек болгон болсо, таза koylar керек болгон болсо чаласыздар. Кеми жок, болушу 40 миңден. Жайгашкандары Каракулжа району Лайтал айылы. Эми бойлору 85-тин нарак бере алгандар. Koyuver.